Pozdrav, sada ću vam pokazati jednu zanimljivu igricu koju mnogo ljudi igra, primetio sam. To je ova. Je zanimljiva i, ne znam, zarazna je. I evo nas u igri. Kao što vidite sad ovdje dole, vidite da mi je prst, imate sad ovdje je glavna, tu je battle, tu se borite i vidite ovdje otvarate česte. On se otvara za 3 sata. Ovdje, tu imate, znači fali mi još 3 zvezdice da bi otvorio ovaj čest. Ovdje su vam free čestovi. Tu su trofeji. Sad kad se prebacite ovdje, imate vašu vojsku. Možete na primjer da uzimate i da je prebacite umjesto neke, a možete da uđete i vidite info. Ja slučajno. Šta je još ovdje, imate da platite ili ključate nešto ili neki nivo, ali ja to neću raditi. Možda i platio, ali nemam para za to. Onda ovdje imate klan, možete da uđete u neki klan. Ja nisam ni u kojem klanu, ali znam za jedan. Možda vam kažem u sljedećem klipu. Sad imate ovdje da odgledate neke borbe koje su baš super. Tako da idemo mi na jednu. Sada nam traži protivnik. Idemo. Sad ovdje možete pošaljeti neku poruku. On je već pustio vojsku. Wow. Znači sad tako samo prevučete i puštite vojsku. Ne znam samo kada je on to uspio da pusti. Kad smo tek počeli, čoveče. Mislim stvarno. Wow. Pa nećeš. Ovdje dole, vidite ovaj dole, tu imate određene eliksira koliko vam se pune i na primjer sad 4 dođe do 5 pusta gigu. Sad ovo ovdje peka, kao da gledam da sam gotov od njene strane. Da, dobro sam primetio. Ali ne brinite, vratit ćemo mi njima, to jest njemu. Što sam vam rekao? Krećemo u jednu veliku ofanziju. Ako bi mi se malo brže punili ovi eliksiri glupi. Tako, Valkir i ja. Gotovo. Pustit ćemo njega malo dođe. I pustit ćemo mini peku. Sad Valkir je stvarno opasna. Znači, ona kad počne da udara stvarno je teško zaustaviti. Evo vidite sad. Morat ćemo. Mogli smo sad pustiti jednu gigu, ali ne vredi. Moramo da se odbranimo. Sad. Ovako. Pustit ćemo gigu i ona će da udari 2-3 puta ovo i mi ćemo nabaciti ovu kuglu. I on je pustio gigu. Da. Sad nećemo trebati kugla, sad ćemo samo malo se branimo. Sad kad istegne ovdje kao ostaje još 60 sekundi, dobijate 2 puta brže da idu eliksiri. Što je baš cool. Sad, mi imamo više ovih vezica, tako da ova borba je naša. Mi smo njemu srušili 2 kule, on je nama jednu. Samo da se odbranimo. Molim te. Ajde zmajiću. Super, ovo ide u našu korist. Ovo je super. Samo da se držimo ovako. Inače ovo baš u dobroj poziciji. Ekstra. Možda čak i uspije. Ajde. Pogledajte. Znači pogledajte koliko je ostalo. Još jedan udarac bilo koje vojske.
Dobio sam silver chest i još neke kao male nagrade. Zadovoljan sam. Znači, super. Samo mi je nešto slabo učitava, tako da u sljedećoj epizodi ću da napunim ovo i da otvorim oči. Ili bi opet mogao sad u ovoj. Ajde, idemo na još jednu borbu. Ajmo u ofanzivu, idemo. Šta sam sada uradio? Ja, bože. Ovaj princ je jedan od najopasnijih u ovoj igri. Znači, on kad se zaleti i zakuca se u ovo, znači, stvarno strašno. Prejak je. Ja sada planiram da preskočim ovu borbu. Znači, to mi je nekako u planu sada. I možda čak to i uradim, iskreno. Pošto ovo me malo smara, možda i vas. U sljedećoj epizodi ćemo se možda da se borim. Tako da nije mi bitna pobjeda, bitno mi je samo da uzmem tu jednu zvezdicu i to je to. Ne opet ti, molim te, ne ti. Znači, pogledajte kako mi je ubio vojnika. I ubit će mi, skinut će mi u kulu, najverovatnije. Ipak neće. Dobro je, znači pogledajte health koliki je ostao. Šta reći nego, Ajde. Ajde, giga. Da, kao što sam mislio. Ma nije imao smisla i da branim uopšte ovo. Pošto vidjelo da neće uspjeti. Sad ovdje najbolje stavimo zmaja, ovaj peka ga ne može dohvatiti. O ne! Jesi normalan, idi bre na kulu. Štiteš na gigu, budalo jedna. Stvarno je vojska, nekad počeli da me nervira pomalo. Budalo. Ja sad, kad ovdje on okupi vojsku, samo je stavite vamo na drugu stranu. Naravno, to meni nije uspjelo. Joj. Samo da skinem ovog princa, ne. Ne, nemoj... Što sam ja rekao uopšte o njemu? Bože. Ajde, vidite se. Što moguće da neću... Još će da me sruši. Da. Kako? Ništa, onda u sljedećoj epizodi uzimamo jednu zvezdicu i otvaramo chest. To je bilo to.